thupuan bung som pali chang som pahnia heti hian kan hmu mi thiang lim pathian thu pek oi tu tele isua zui turin omte tan heta hian chela tulzi alang ti in hei ke jevia chuanin faith of Jesus ti ania he mi thui mi tam takin Isu Krista rin na ang rin na famkim sual na nailaw rin na ti soinan mangin he kovel to phuna ring tu ta chu sual nailaw rin na Isu Krista rin ang rin na faith of Jesus Christ kha an nei do ani ti in an soi thin ani voina kan zir tur chu he thu puan bung som pali chang som pani hianin Isu Krista rin ang rin na sual na nailaw rin na famkim hi kovel to paring tuten an nei don ti asoi tum na ani em ti hi kan zir don ani he mi hratur hian amasa in he hun laia Christian te chanchin kha han zirila he bu hi edi kum zabi pakhat na top lama zia ani he hun lai ko ran khan boina na satak atoka amasa bera chuanin ringlo mi te festival le nun phung an nung ve du lo awang khanin Christian ni lo te chuanin an en hiam em maya Bible ina aphal lo eng man ti du lo awangin rang takathlir ani tina panhina chuanin ko ran khan ring lo mi te hnuaya khanin ti du nan satak atok meka chung zinga chuanin Antipas po martyr ani nge ani ti chuan pathum na chuanin Juda te le Christian te inkara khan in mu thiam lo na anasa em maya abik takin edi somsari hnulama phaika chuanin Christian ten Juda haude chu rom lakan helna an pui ve du lo awangin sinagoga lu phalpo ani to lo ani ti chuanin Juda mi te chuanin Christian chu an chi an hloa Isua takngiel po an chelo in ombok ani chungkara chuan Johana hianin he thupuan bu hi azia ani kha ta chuanin thupuan bung som pali chang som pania chuanin mi thiang hlim pathian thu pek oi tu tele Isua zui turin omte tan heta hian chela tulzi alang tin aziaka chu ke jevia chuan faith of Jesus ti in a original a chuanin 10 pistin isuo ti in aziak ani heta pistin ti hi now accusative feminine singular ani a tin isuo ti hi now genitive masculine singular ani genitive form rere chu atlang puin of ti in emo apostrophe s belin emo zi ani thin nimasela chu of le apostrophe s a top mai ni lovin a sentence construction zirin in te po a bel ani bok thin ani chu wangin 10 pistin isos ti hi faith of Jesus ti in KJV chon len masela faith in Jesus ti po a le thai ani tho ti na ani chu ama saberin hei hi han ente ila genitive form man na hi rombung thum chang som ni le paruka ti hen kan mu eis to einai auton dikayon kai dikayon ta ton ek pistios isuo ti in that he may be just and the justifier of the one who has faith in Jesus ti in heta hen genitive form mang masela of Jesus ti mang lo in faith in Jesus ti in zia ani tin Galatia bung ni chang som paruka chuanin dia pistios isuo Christo ti azia genitive form ni masela faith in Jesus Christ ti a le ani boka tin FSC bung thum chang som pahnia po pistios auto ti azia genitive form mang thau ni masela of him ti ni lovin in him ti a zia ani chuwangin genitive form hi of him emo apostrophe s bela zia ringot ni lovin in ti azia ani thai bok ani tinabik takin marka bung som pakhat chang som ni le pahnia hianin thupuan bung som pali chang som pahni ami ang che in accusative le genitive form mang ania pistin theo ti mang ania chu marka bung som pakhat chang som ni pahnia hianin a sentence construction is in faith of God ti ale ni lovin faith in Jesus ti ale ani zok ani chu wangin thupuan bung som pali chang som pahnia hianin KJV ate chuanin faith of Jesus ti ale ni masela faith in Jesus ti ale thai bok ani tin he thui refia tur chuanin thupuan bua Johana na azia kalmang kan en angai lia chu ti hian han en ta ila thupuan bung soma hianin bittersweet experience kha kan mua chu mi thil thum le kha experience tu chu pathian mi ten nia an ni chuan thil khatak chu experience ma se an he na chuan thu chu hril le zel tura hril an ni hei hi sang khazaria somli pali a thil thleng kha ani
tin thu puan bung som pakhat chu French Revolution atang ni in van piak buk mun thiang hlim ber hon ani thleng mu tir ani a sangkha zere somli pali vela thil thleng tho ani tin thu puan bung som pahnia rilok na nula thiang hlim chu mu ani a chu ko ran chan chin ani tin mai chia chu ni sangkha le za ni le somruk abi ruk thu chu mi top hun sangkha za sari som ko priat nu a alo lang le thu mu ani bok ti chuan bung som pahni chu ti hian topin tin dragon chu mai che chunga chuan alo thin ura a thla la om pathian tu pek zoma isua hriatir na thu pumtu te chu do turin akalta a ti in mu ani a chu na sat takin sangkha zire somli pali chhovela khanin aron lang chuak bok ani tin thu puan bung som pathuma sakol pahni setena na man dan le an thil ti zong te chu mu tir ani le a khovel top hun thlang a man dan tur le thil rap thak tak an ti tur te chu zia ani tin thu puan bung som pali chu mirin om mi noi kha sing li le sang li atang a in tana chung mi te chu mai chela ka in ti bol lo te an ni chu vantir ko pathum thu cha chuan ron chhun zomin ama saber chuan pathian chu chi bai buk turin thu cha apuanga chu sangkha zare somli pali chhovela in tan ani ti chuan vantir ko pahni na le pathum na chuan chhun zomin zirtir na dik lo zui lo om zia le pathian kalsan mi te chan tu rap thak zia an ron puanga ti chuan chu johana chuan chhun zomin ti hian zia ka mi thiang hlim pathian thu pek oi tu te le isua zui turin om te tan heta hian chhel atul zia alang ti in aron zia khlap mai ani tuna kan enta ang khanin tu puan bung som pali chang som pahni hi khovel to phunami te hne na thu cha tu puan bung som pathum le bung som palia pathian mi te hne na fui na thu cha ani chu chhela tul zia ti azia hian ati chiang zual hri omna tin reng kara po do thaina le chelna an nei na na fuina thu cha ani chu wangin heta azia tum hi nun fam kim lo nei ru ati na ni lovin eng po thleng sela pathiana rin na lo nei tra ru ati na ani chu wangin heta fuina hianin faith of Jesus Christ lo nei ru ati na ni lovin faith in Jesus Christ Isu Krista in rin na chu lo ti nget zel ro ti in Isu Krista rin na chu phatsan lo tu rin afuina ani tin faith of Jesus Christ Bible mun danga azian hian en le taila Galatia bung ni chang som paruka chuan KJV chon ti hian ati knowing that a man is not justified by the works of the law but by the faith of Jesus Christ ti in NKJV le NIV atile NASB ate chuan in faith in Jesus Christ ti ale ani tin rombung thum chang som ni pahnia chuan in KJV faith of Christ tinima sela translation dang NKJV NASB le NIV le chuanin faith in Jesus Christ ti ale ani le a tin Galatia bung thum cha som ni le pahnia po KJV chuanin faith of Jesus Christ ti ani a nima sela translation danga ero chuanin faith in Jesus Christ ti ani thum ani chu wangin thupuan bung som pali cha som pahnia KJV faith of Jesus Isu Krista rin na annai ati na hi faith in Jesus tini om tak ani thupuan bung som pali cha som pani thua Renko Stefanovic chuan ti hian ati the faith of Jesus here is most likely the objective genitive the same as that in Revelation 2:13 that is it is the faith in Jesus the in asoya tin believers Bible commentary chuanin hemit hui soifi in this will be a time when the saint will be called to endure patiently the savagery of the beast to obey God and by refusing to worship man or idol and to hold fast their confession of faith in Jesus in hi sakolina rap thak taka ati du da hun mithiang hlimtena paltlang tura kauna ani chu pathian chu ringa mihring emo milem emo chi bai buk du lova Isu Krista an rin na chu vuan nge tlat tur kauna ni ti in asoibok chu wangin thu puan bung som pali chang som pani hianin Johana hianin khovel to phuna chuanin he mi thiang lim te hian Isu Krista rin na ang rin na fam kim sualna nei lo rin na chuan na yang ati na ni lovin heti huna hianin Isu Krista rin na chu nei tal turin afui na zok ani